Shubor nakaslem Jong Nongsan Hima. MLA ka makrawat ubaderu Menteri Ketenat PHE Jong Sarkar Jilla. Ula padam jer ya kiri ronar kibaran keti ban chok pen mensau ki laingut kisamla nakat hanyu akaji haka alpui terik mentau banai hakal fling. Ubarenik ula kenturu ya ketenat pulut makidi penwat bat kami kini kibril kibaran keti haka ni kakam kimat dei na kenu kejat benriu haba kile kakam paman ni demen pendam ki. Ulah kenturu yu kisamla kadang kathan. Pakimdei pan Sngewshngaiñ tiang wat Sngewshngaiñ mensim. Haba kidan hastral shalong. Tang namar kini kijing syo kini kilangut. Hindai kidi benya haklenti ka babha balenti la Jong. La kadai hakanunu kakam ke baki tray. To hakene ke janmit ngaso ai kublai pi kina to kubor ya ke bang yo kene kalat ban yo ban express ya ke Sngewshngaiñ kumwei neki nongelam Jong kaste minister MLA Jong ke mau keluar konsumsi kemudian ni kami kemat Jong ke Southwest ke Sahel ngadot di Sokia hakabayde bakene ke Jingjia hakaba kini ki samla Jongi nakakon na kene ke Dongkatan Jongi nak distrik Jongi u Pershan Roy Marthong bat trang basisya thongni bat weipat ubangim simya kete na kithan wa kaji na kithan sharum dolun hakaba kadon kene kijingjia ka Sngewshngaiñ hakaba kila syok hakibreu kibom itu kibom tip kini ki ai hot na kajing ong Jong ki press niyo iba kata kajing syok Jong kini ki kena Jongi kadai haki breu ki bana syaba non travel tidak kena jangan pupau ya kajing Sngewshngaiñ ya kena kajing dia baru ngakondem ya kini kibreu kibadon keti hakane kam ngimla mentip kini kiai hot ngam kwa ru ban penlong ya kene ke isu bakanong ke isu ban ya isi jaj benreu hapdem Jong ka jaj benreu kasi bat ki jaj benreu kepada syaba ngakwa berkensai benda kalian ke sutu Jong ngaku nongelam bakum kini kiki ngimdei pani penhe kana ban penlongkum kejing ya isi jad bedriu no da kene kejing jia bakum kini ngin ong kini bangin nomblem ba kade kejing le Jong kata ki grup ban ong ken non travel kade ngin kenyo be kede kiru boman kide ki non travel ni kide ki airu ki bale akum ngiri akam ban syo ya ki breu ban saw ya ki breu kade kejing le jo kiru boman tenamar kata nga kwa ban ai kene ka statement ya ke Sngewshngaiñ Jong ngahi personally ba ngasngau persya ya ke dek ke balajia bat la de kidei na kono kono jaj ban reuro ngi condemn ya ke dek jingle bat ngakwa ban ai musim ya ki kon jo kadong kathai jo ka district jui ke samla ngimdei bat Sngewshngaiñ musim ngimdei bat Sngewshngaiñ tingno hakalet hakawan habangidon raga Jong karwi ngidei bat Sngewshngaiñ bat ngidei bat im ke jing im hakabangin le bahangin nong pikir hang noh kabangin idon da kabangin de basu kerja ne banting no tang na kadaw ki syok ni samla ki badai nong kendong le se ki samla no kendong jugi Sngewshngaiñ musim no padon hasor shalong akwa berkentu ki khon samla ngim de basu kerja kumta ngide ban ya ngide ban yang ngide ban shlor ban let ban la ban let sngi da kabangin le ngin yat bet la kalenti la kasnkin ngin trebet la kabla la kasngi ikme ti bakum kini eke kinam jesyo pada kalian kesokar ro jadi bersimkia kum kini jingjia hakaba na kalian polis department ikan tu pakade ban yale kabala ban wa ban lab ye kini kibadon kti ha kene kakam bat kini bante ban ares ye kini kibaron kti rekam kimade na kanu kanu kacak bende ro kibale ikam boman ngide bat kondem bat kile ikam boman tenmar kata ngasko ba kadon kecil klik Jongi kum kena ngelam ba hakaba yano la kile kicet bendriu Jongi ne kile kicet bendriu ki bana sabar haba kile kamboman ngimde ban kasar ndre ngini ban kondem ya kata kecing le tenmar kata na kwa patpau kata ba na kele Jonga ngasngo persya ekene kecing jia ba dengan scam ba kini kisamla kini syak kini klanno kini bok kirwen ba kini syak kini klanno kini kisamla ha ka ba kini yo ban ya ban yaj ban yang pendep ikam
kat badai ke kam ke pasya yaki makin le haka jing kata kadai ke mangakwa ban ai ke jingkit bok keruen baru blai dari kelab kerkui ni kun samla ke jing kesem haka ba kin ye bir kin ye biang no bar kin ye yo ban ye belam resti kat kum ke kam ke pakai le